Pozdrav svima, dobrodošli na Sportivo Srbija. U ovom videu bavit ćemo se ukratko utakmicom između Makabi Haife i Crvene zvezde. Kao što svi znate, to je posljednja prepreka na putu Crvene zvezde da se kvalifikuje u Ligu šampiona. I u ovom videu izneću samo par svojih predviđanja i očekivanja za ovu utakmicu. Ovdje je formacijski prikazano ono što očekujemo od utakmice. Mislim da će Makabi igrati za sebe prepoznatljivoj standardnoj 4-3-3 formaciji. Ne bih se puno bavio tu imenima koje će biti na terenu, samo bih pomenuo par od njih. Veoma produktivan napad u prošloj sezoni činili su David, Haziza, Cherry i Atzili. Jedno od pitanja za koje nisam siguran jeste da li će Atzili biti na terenu od prvog minuta umjesto možda Hazize ili Davida ili Pierrot. Pierrot je igrač koji je ove sezone stigao iz francuske druge lige i tamo postigao nekih 15 golova i za sada ove sezone ima mesto u startnoj postavi, tako da od 4 pomenuta igrača, David, Pierrot, Haziza i Atzili, očekujem 3 od njih na terenu. U veznom redu pomenuo bih Cherrya, to je maltene igrač veoma sličan Ivaniću, ako pogledamo njegovu statistiku i utjecaj na igru, tako da to bi mogao biti igrač na kojeg bi trebalo obratiti pažnju. Eventualno Muhammad na levoj strani. Ne bih se puno bavio Makabijem iz prostog razloga što još mi nije jasno kako su oni izbacili Olympiakos s tim rezultatom i da li je to bio zaista toliko dobar Makabi ili je to bio zaista loš Olympiakos. Ovo je prava prilika za provjeru i mislim da u ovom dvomeču sve zavisi od Zvezde i da oni treba da se pitaju o svemu bez mnogo razmišljanja o Makabiju. Naravno, trebaju biti svesni njihovih prednosti i njihovih mana i vjerujem da oni to u stručnom štabu Zvezde već dobro znaju i da su sve pripremili, ali Zvezda ima kvalitet, ima dobre igrače i ako se bave sobom, izaći će kao pobjednici iz ovog duela, nezavisno šta Makabi pokuša da uradi. Što se tiče Zvezde, na golu Borjan, mislim da će desno bek igrati Eraković, u sredini će biti Milunović i Dragović i levi bek Rodić. Imao sam jednu dilemu u vezi veznog reda, da li će možda tu biti Sanogo i onda ispred njega Kangva Ivanić ili u kojoj već varijanti, ali odlučio sam se za Kangu Ivanića zato što mislim da će Zvezda krenuti hrabro i mislim da će krenuti od prvog minuta sa jasnom namjerom da su oni ti koji se pitaju o svemu. I Kangva je veoma pokretljiv igrač, eksplozivan, dinamičan i mislim da će on biti na terenu prije Sanoga. Znači, ako bi tu bio Sanogo, on bi donio neku čvrstinu u zadnjoj liniji, vjerovatno bi mogao biti dosta problema da napravi napadačima Makabija, ali ako Zvezda igra svoju igru, mislim da im onda Sanogo i nije toliko potreban. S druge strane, Sanogo može biti dobar, u zavisnosti kako se situacija razvija, on može biti centralni bek i kombinacije su mnoge, ali ja mislim da Zvezda treba igrati hrabro, jer jedan gol neće puno toga da promijeni, zato što nema više gola u gostima i ne vidim razliku zašto bi Zvezda pristupala ovoj utakmici drugačije nego što će pristupiti revanšu u Beogradu. Naravno, ne treba srljati, ne treba krenuti glavom bez obzira, treba igrati pametno i strpljivo i iz tog razloga sa ovom trojicom igrača na sredini terena mislim da neće imati nikakvih problema da imaju igru, da im sakriju loptu i da se pitaju za sve. Ne znam što se dešava s Katajijem za sada, međutim, kao što svi znamo, to je igrač
ogromnih mogućnosti i na ovom nivou trebao bi da napravi razliku i nadam se da je ovo utakmica od koje će početi da nam prikazuje pravo Kataija, onoga na koga smo navikli. Jeste od početka sezone malo da kažem u senci Bukarija, Ivanića i ostalih igrača, ali Kataj je ipak Kataj i njegova genijalnost u jednom momentu, ako se pojavi, može da preokrene utakmicu ili da riješi utakmicu, tako da iako Mitrović se nameće kao neka alternativa i kao igrač koji će sigurno dobiti mnogo prilike ove sezone, ipak jedan je Kataj i ne mislim da će sebi Stanković priuštiti luksuz da Kataj ostavi na klupi, a od prvog minuta da šansu možda Mitroviću ili nekom drugom. Tako da njega očekujem tu na terenu uz lijevu stranu. Bukari desno, naravno, veoma brzi, tu brzinu treba iskoristiti. A igrači kao što su Kataji, koji se može kretati kao unutra, dati neku dobru loptu za Bukarija i Ivanić, o njemu ne treba trošiti riječi. Kanga također. Znači, očekujem ovu postavku na terenu. Sad, jedno pitanje u vezi Pešića i napadača. Da li će to biti Pešić ili Pavkov? Možemo reći mnogi reči hvale i za jednog i za drugog. Pešić je mnogo pokretljiviji, daje mnogo raznovrsnosti u igri. Opet Pavkov je mnogo snažan, korpulentan i dobro je počeo sezonu i to se mora priznati. Međutim, čisto iz razloga što bih išao hrabro, stavio bih Pešića kao prvi izbor, jer mnogo je pokretljiviji, mislim da može mnogo lukavije također. Može mnogo problema da je napravi i posle u toku utakmice zavisnosti kakav bude rezultat i slično. Svakako Pavkov može da zaigra možda poluvreme ili nešto kraće, ali eto, počeo bih ipak sa Pešićem. Evo, oduži se ovaj video, međutim da sumiramo sve. Očekujem da Zvezda prođe ovu utakmicu, očekujem da bude nerešeno ili da dobije Zvezda. Čak i ako izgubi jednim golom razlike, eventualno 2, mada ne verujem, neće biti kraj svijeta, to se nadoknaditi može. I razlog zašto je Zvezda ovdje favorit jeste činjenica da većina ovih igrača se poznaje dosta dobro. Dugo igraju zajedno i kontinuitet igara u Europi i činjenica da svake godine igraju bar 10 utakmica u Europi. U nekim sezonama čak i više, mnogo više. Mislim da daje prednost Zvezdi jer ova Zvezda je mnogo drugačija od Zvezde koja je igrala protiv Krasnodara ili protiv Salzburga. Ova Zvezda je iskusna, zna da igra na rezultat, ima dobre igrače, tehnički potkovane, brze i smatram Zvezdu kao favorita u ovom dvomeču. Što se ove utakmice tiče, očekujem 1-1, 2-2 ili 2-1 za Zvezdu ili tako nešto. Ne mislim da je Makabi toliki bauk, naravno ne treba ih ni predceniti ni podceniti, ali mislim da Zvezda može da izađe na kraj sa njima i u ovoj, a posebno u revanš utakmice. Ko može dobiti priliku tog utakmice? Mitrović, Pavkov, Sanogo ili Srnić. Eto, zavisnost kako će se odvijati stvari na terenu. Ne vjerujem da će biti nekih pregršt izmjena, 2-3 taktičke izmjene i to je to. Hvala što ste gledali ovaj video. Pretplatite se na kanal, lajkujte video ili jednostavno u komentaru iznesite svoje mišljenje i svoje očekivanje od ovog meča. Toliko od mene za sad. Velik pozdrav.